Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu z'akadasohoka ubwo tugiye kubagezaho makuru yo muri iki gitondo. Ni ukuvuga ngo ni igitondo cy'itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka wo ni wa 2024. Murabyumva rero nkuko mubizi turimo turagenda duheregeta dusoza ukwezi. Turimo turagenda tubagezaho amakuru rero ari update ariko ari anagenda asoza ukwezi. Twongeye kuza rero ku Muvumo Online TV tubagezaho amakuru abagiye atandukanye. Na amakuru yo muri iki gitondo rero, na amakuru y'iki gitondo tutareka kubagezaho. Murabizi mu inshuti zacu z'akadasoka, niyo mpamvu natwe tugaruka kuri bino bitangaza makuru byacu tugahita tubagezaho amakuru abagezweho. Reka rero duhite twibanda n'ubundi ku murasazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubagezeho amakuru abagiye atandukanye. Murabizi kiba kituzanye nta kindi ni ukubaganirira no kubagezaho amakuru atandukanye. Tubagezaho amakuru mu mutekano, politike, diplomasi, ni ukuvuga ngo ubukungu, ubuzima ndetse na siporo. Tugenda tunyarukira mu bigiye bitandukanye byose ayo ngayo tukayabagezaho. Nuko rero muri iki gitondo tubazaniye amakuru akomeye cyane n'ubundi ari kuvugwa hari murasazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu makuru yacu ashize twagiye tubagezaho amakuru agiye atandukanye hagati y'ingabo za M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'ihuriro ryacyo, uko bigiye bihagaze nuko bigiye bimeze. Mu makuru ashize rero ubwo twaherukanaga mu makuru ashize mu munsi warangiye ejo hashize, twarimo tubagezaho amakuru agiye atandukanye, iburyo bw'ifatwa bwa Kanyabayonga, haba uburyo ki yafashwe tugenda tubihagarikiraho 5 kuri 5. Reka uyu munsi rero tuze tubagezeho ingingo tugiye kwibandaho. Ni muri ubwo buryo uyu munsi tugiye kugaruka mu makuru yacu n'ubundi, aho ihuriro ry'imitwe ya politike y'igisirikare cya AFC Alliance Fleuve Congo mu magambo arambuye ryasezeranije abanyekongo batataniye hirya no hino ibintu bikomeye cyane. Aya ni amakuru turi buze kwibandaho muri kino gitondo, nyuma yuko ingabo za M23 n'ubundi zagiye zifata uduce dutandukanye, na nyuma ya Kanyabayonga muzi ko nta kwica nta no kuruhuka bongeyeho utundi duce. Ubwo rero bamaze gufata Kanyabayonga, umujyi ukomeye cyane n'ubundi hariya muri teritwari ya Rucuru, agace bari bamaze iminsi babananira bumva bashaka bafite n'inyota nyinshi yo kukageraho, ubu barimo barakagenzura. Ubu rero bakaba batangiye guhumuriza abene wabo bo ku ruhande barwanira bati muhumure rwose, ubu ngubu ibintu gake gake bizajya mu buryo, mwongere mugaruke hehe, mugaruke mu gihugu. Na abaturage bagiye batatanira rero ahatandukanye, bagize amasezerano babizeza ndetse akomeye. Ku rundi ruhande rero turaza kugaruka kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda, ku byo yaba yavuze nyuma bavuze ko bagomba gutera igihugu cy'u Rwanda. Hari ijambo nawe rero yaba yavuze ku bw'ayo magambo yagiye avugwa nyine n'abategetsi bagenzi be, ko bavuga ko baza mu gihugu cy'u Rwanda kuhatera. Ayo nayo turaza kuyabagarukiraho. Reka rero twanzike duhite twihuta cyane tudatinze tubagezeho amakuru y'iri huriro rya AFC. Ese baratangaza iki mu byo barimo bagenda bizeza abaturage? Ihuriro ry'imitwe ya politike ya gisirikare cya Alliance Fleuve Congo ryasezeranije abanyekongo batataniye hirya no hino ibintu bikomeye cyane. Ni ibikubiye mu butumwa buri mu ibarurwa umuhuzabikorwa wa AFC Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga yashyize hanze akoresheje urubuga rwe rwa X, abwira abanyekongo ko bagiye guhabwa umutekano usesuye, ndetse ko n'abahunze bagiye
gucungurwa mu gihugu cyabo. Avuga ko ibyo bigiye kuba vuba cyane, babe bihanganye gato, babimureke yagiye kubibakurikiranira ubwo ngubwo afatanije n'ingabo z'inyeshyamba za M23. Iyi barwa ndetse yashyizwe hanze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, itangira yibutsa abanyekongo umunsi w'ubwigenge iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabonye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 1960. ni ukuvuga ngo ni itariki neza y'uyu munsi. Avuga ko abanyekongo basigaranye inzira imwe ya AFC yo kugira ngo bibohore burundu ubutegetsi. Ubwo ni ukuvuga ngo ubutegetsi yita ko ari bubi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Agaragaza ko AFC ariyo ikubiyemo amahoro na politike nziza izageza abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku majyambere arambye. Muri iyi barwa kandi Nanga yanashimiye abaturage batera inkunga AFC, ndetse avuga ko gufasha ingabo za Alliance Fleuve Congo ari ukwiteganyiriza mu bihe biri imbere gato. Ahangaha ntiyahwemye no kugaragaza ko Alliance Fleuve Congo igikeneye inkunga y'abaturage bashaka kwigobotora ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibarwa ya Colonel Nanga ikomeza ivuga ko Alliance Fleuve Congo iri mu nzira zo guhagarika umutekano muke wakomeje kubera imbogamizi imiryango y'abanyekongo, maze aza kwizeza abaturage baturiye uburasirazuba bw'igihugu ko bagiye kuvanwa mu makambi no gutahanwa iwabo. Yemeza ko ibyo bigiye gukorwa mu gihe gito kiri imbere. Aha yavuze ko kandi abaturage bagiye bashyirwa mu makambi ari mu nkengero za Goma n'impunzi zagiye zihungira mu gihugu byo hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo abahungiye mu Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya n'ahandi. Ntiyahwemye kandi gusezeranya abanyekongo baturiye intara 26 z'iki gihugu, ababwira ko Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bagiye kwirukanwa ku neza cyangwa ndetse no ku neza. Ni ukuvuga ngo yagarusanga bababwira ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bugiye kwirukanwa ku neza cyangwa ku nabi, ndetse avuga ko ingabo ze zamaze gucika intege. Ubu yavugaga ingabo za Chilombo Felix Tshisekedi, perezida uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu tuvugana. Uyu nguyu Nanga yakomeje yizeza abaturage ko rwose ubutegetsi bwe agiye kubuhirika vuba na bwango, hanyuma bakagaruka mudendezo, abahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye, abahungiye ndetse n'inyuma y'intara 26 zigize nyine hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agenda babwira ko bidasubirwaho, ababwira ati nkuko muzi ko ingabo z'inyeshyamba za M23 zafashe Kanyabayonga ziciye muri humye FARDC yari yarakoze urukuta rukomeye cyane rumeze nk'urwa Barmuda. Ahangaha nabo bagiye gutungurana bakagarura abaturage mu byabo vuba na bwango, kandi birukanye ku butegetsi Felix Antoine Tshisekedi kubera ko ingabo ze zamaze gucika intege, zanegekajwe na M23. Ibarwa ya Colonel Nanga isoza ivuga ko ahamagarira abanyekongo guhagurukana n'iyo nka bagaharanira demokarasi no gushigikira Alliance Fleuve Congo.
Ku rundi ruhande rero twabagarikiye mu makuru n'ubundi agiye atandukanye, tugenda tubabwira yuko turi buze kwibanda mu makuru n'ubundi ari buze kugenda atandukanye. Ni ukuvuga ko twabagarukiye ku makuru ari nayo tugiye gukomeza tubasesengura, twababwiye mu mfunyafunyo cyangwa mu nshamake. Ubu tukaba turimo tugenda tubayaramburira. Ni ukuvuga ngo twagarutse kuri Perezida Paul Kagame, umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yagize icyo avuga ku baturanyi bavuga ko bazatera igihugu cye. Reka twumve umutegetsi w'u Rwanda ese yababwiye ngo iki. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagize icyo avuga ku baturanyi bavuga ko bazatera igihugu cye. Nibyo uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangarije i Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu, tariki yarangiye ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Yari mu bikorwa bye kwiyamamariza nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi. Muri ibyo bikorwa byo kwiyamamaza, Perezida w'u Rwanda yaburiye abashaka gutera igihugu cy'u Rwanda ko bazabasanga aho bari, akaba ariho izo ntambara zirwanirwa. Perezida Paul Kagame yari yitabwe n'abaturage babarirwa mu bihumbi amagana bari bateraniye ku kibuga cy'umupira cya Kagano ho mu karere ka Nyamasheke. Abamwitabye yabashimiye ndetse kandi abashimira ko bitwaye neza mu kwicungira umutekano mu mwaka wa 2020, umwaka wa 2019. Aha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomozaga ku bitero inyeshyamba za FRN zagabye mu turere dukora ku ishyamba rya Nyungwe kuva muri 2018. Ibitero by'inyeshyamba za FRN hagati y'imyaka ya 2018 na 2024 byibasiye ahanini imirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Rusizi, two mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe two mu ntara y'Amajyepfo. Kugeza ubu ariko hashize imyaka irenga 3 ntaho ibitero by'izo nyeshyamba byongeye kumvikana, ndetse abantu barenga 20 bashinjwaga kuba abayobozi n'abarwanyi b'uwo mutwe barafashwe, bacirwa imanza n'ubutabera bw'u Rwanda, nyuma baza kurekurwa ku mbabazi za Perezida Paul Kagame. Naho biruko ari uko Perezida Kagame yavuze ko nta n'ubu hari ibihugu by'ibituranyi bikigambira kuzahirika ubutegetsi bwe binyujijwe mu baburwanya. Umukuru w'u Rwanda akaburira bo bashaka gutera igihugu ayoboye ko izo ntambara zizarwanirwa iwabo. Gusa ntaho Perezida Paul Kagame yatunze agatoki ngo avuge izina runaka. Mu ijambo rye, imvugo y'amarenga n'amerekezo yakoresheje avuga ku bihugu by'ibituranyi. Ibi Perezida w'u Rwanda yabivuze mu gihe hari umwuka w'ubushyamirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bapfa intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje gufata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru.
Kongo Kinshasa ishinza u Rwanda gutera inkunga yo mu 23 ariko u Rwanda rurabihakana, hubwo rugashinza Kinshasa gufasha bya hafi interahamwe FDLR zirimo abasirikare bakoze jenoside mu Rwanda. Ni mu gihe kandi n'u Burundi bushinja Kigali gufasha umutwe wa Red Tabara uburwanya. Ibyaje no kuba imbarutso yo gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibyo Kigali yarabihakanye ivuga ko ahubwo Burundi bushigikira umutwe wa FDLR kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti zacu zakadasohoka, kuri aya makuru twarimo tubagezaho muri iki gitondo, reka tubabwire ko tubaye tuyasubikiye ahangaha. Reka uyu munsi tuyahumurize hano, tugusaba gukanda subscribe, comment, share na like. Wowe utarabikora, icyo tugusaba, uri inshuti yacu urabizi nawe, kandi nago wadutererana. Turabizi ko abadukurikirana kuri uyu murongo waguye kandi wagutse wo ku Muvumu Online TV, muri inshuti zacu zakadasohoka, muri inshuti zikomeye cyane. Ntabwo twabasaba ngo mutwime, n'ubundi turabasaba kugira ngo mujye mukomantinga, murayikinge, musubscribing kugira ngo mudutere inkunga, mudutere ingabo mu butugu. Iyo mukoze biriya muba mudushyigikiye mu buryo bwagutse. Turabakunda kandi natwe turabizi mwadukunda. Tubasaba kandi gukurikirana amakuru yose uko yakabaye, uyahereye ahatangira kugeza hasoreza, kuko nibwo wumva neza ikigendewe n'ikigamijwe, n'icyo amakuru tukugejejeho aba akubwiye. Turagushimiye cyane rero, turagushimiye rwose, tugushimiye n'abakunzi bacu badukurikirana hano kuri Muvumu Online TV. Bose ni benshi, namagana n'ibihumbi. Tugushimiye kuba warakomantinze, ukarayikinga, ugasubscribinga ndetse ugatera na comment. Turagushimiye rwose, uri umuntu w'ingenzi, ntabwo twananirwa kugushimira. Muri iki gitaramo twateranye n'abantu bangana gutya ndetse bakumpere amashyi kuko wakoze ibintu by'ubutwari. Uri umuntu ukomeye cyane, uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe. Reka rero n'ubundi duhumurize ahangaha aya makuru y'uyu munsi, tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka, kandi murabizi ko mubana natwe ibihe byose. Buri nkuru iri update. Tuba twibanze mu mutekano, politike na diplomasi, ni ukuvuga ngo umuco ndetse na siporo no mu bibereho myiza. Ntago rero twareka kubashimira kubera yuko muba mwakoze ibikorwa by'ubudashyikirwa. Cacaho rero, amakuru yacu ni ku isaha yindi ukurikiye. Reka dukomeze tubabwire tuti muhorane amahirwe Imana igenda itanga. Murakoze cyane.